Welcome back Gogoyo family. Tata wanyu wa Gogoyo ni acokererio ro ringi na ndimwiraga njukaga na maundu meru o muthenya na maundu mega na maguteithia andu nigetha micii itu iture irugamite. Njukaga haha nigetha tuthome o muthenya no mwaka tugathoma kaundu tondu nie ndaugire nie kio kiria Ngai ahete ni gia kurugamia micii na gutigirira micii ni yarugama kuhitukira kuhitukira gwikana kuhitukira maundu mangi mikaranirio andu magiro ndi guikarana nikio ndacokeria muthenya wa muthe ndimunyitio geni muno haria hothe mungikoro muri itanambiriria ri itikira gushare kulike na gusubscribe thiini wa channel ya Eunice Nyambura N mashabiki makwa o haria hothe mwaruma ni ndamucokeria ngatho na ndagwa Ngai amurathime muno na to the new members, to the new families that are joining us, welcome to this family. Welcome to this family ya tata wa Gogoyo. Muigwe mwi mucie na muigwe mukuria kwagirire. Giki ni kirathi kia Eunice Nyambura N kana tata wa Gogoyo na no mwaka tuthome guku niko tuthomaga maundu maingi muno na ngakena tondu micii mingi ni rugamite kuma hinda ndambirie kirathi giki ri andu ni mateithikite muno no kona micii ni rugamite na ngakena ni tondu aria mahuragira thimu makani appreciate na hata wananitia nguvu ngahota gwika ngahota guthii na mbere wira undu korago uri muhuthu muno no twina Ngai ri no tuguthii na mbere. Umuthi ni ndoka no muthi ndenda twariririe ki maundu maria tutagirirwo ni gwika thiini wa bedroom. Ehi no amenya ri kuri maundu ugika thiini wa bedroom maputi mundu waku mwendo waku off egukitie aremo ni gugwika egukitie aremo ni gwikwo ni tondu wa maundu maria tungika thiini wa bedroom. Nimo ndenda kwariria muthenya wa muthi maundu maria utagirirwo ni gwika thiini wa bedroom meho na maundu maya umathikiririe wega maundu maria mangituma sex life yaku yothe iheragane kana ithukane ma ni ndenda kwaririria koguo ukoro wi attentive nigetha uthikiririe ni maundu mariku tutagirwo ni gwika hindi ya bedroom. Hindi ya bedroom ni gwika atia mwathie ri ni mukoragwo mukimenya ringi mwathi gwikana ni hari muthenya mutagirwo ni mutekanaga to mithenya yothe ningi ndirakiuga andu magitura mekanaga from Monday to Monday ni hari mithenya mwikanaga ni hari mithenya murugarire mutegwikana no hindi murathi gwikana ri ngucira ni mukoragwo o mundu a prepare uria ungi ukamenya wathi gwika atia ukamenya mwathi haria wira na mwathi kuruta wira koguo ndenda kuga atia ugithi haria ni ukoragwo ukimenya ndunathie haria ukinda njuiri ndunathi haria kugura migunda no wathi haria nigetha ukenie mwendo waku nake mwendwa waku agukenie. Maita maingi thiomi ruru ndiraria ri twiragwo ati ni turemagwo ni ndamurano agikuona ni mukunjira kana ni makana tima ati ni turemagwo tondu athuri aitu mathiurire hindi ciothe meciragia uhoro waki uhoro wa biashara guti undu ungi meciragia riu tareke ndikuria muthuri tondu ni wagitwara uhoro wa biashara thiini wa ririri kana iria murathi gwikana ri ni biashara ni ukuhota gwikana kana ndukuhota gwikana ureciria uhoro wa migunda maguta broti maguta bedroom ti kundu gwa guthi gutwara uhoro wa biashara kuthie muna biashara imwe tu unless ungikora muthenya ucio mutireka hena maundu murenda ku discuss thiini wa bedroom yanyu hindi yo mwina rutha wa kumeka no ngikora ti undu ucio murathi ku discuss ni muramenya mwathie ndamurano ri tiga gutwara maundu macio thiini wa bedroom. Maundu maria utagirwo ni gutwara thiini wa bedroom ri ni maundu mariku. Undu wa mbere ukiingira thiini wa uriri ucio ikinyithia uriri wa kuguru gwaku uriri-ini ucio na ni uramenya muthenya ucio wathi gwikana meciria maku mothe marorererie gwikana tiga gutaganiria mwena uyu wi mwena undu ungiruta wira mukinyaniru koguo meciria maku mothe ri marorererie ki marorererie muthenya uyu ri twoka gwikana nigetha ona mwiri waku ri wiki atia mwiri waku ukoro uri prepared no wagithi gwiciria uhoro wa migunda maguta ri na haha no urenda gwikana ri concentration yaku ri ndingikorwo iri sawa ndungihota guconcentrate na njira iria yagirire. Yani na njira nguhi ni ati ndukana nja ya maundu moriri kana nja ya maundu ma gwikana mwathi gwikana tiga kwenda kuma nja ya gwikana ikaroro hau gwikana-ini o hau oro uguo thiuruka tworoka uguo ikaroro hau nigetha na inyu meciria manyu ri makoro mari prepared psychologically ni mukoro muri prepared mutikae kuma nja tondu wahota kuma nja mwendo waku atuike carried away na maundu maria wathi gwika atia na
maundu maria wambiria ku introduce kogo ni wega meciria maku mothe ri makoro mathiurukiirie o ndamurano hau uguo undu ria mwathi gwika reke meciria manyu makoro mathiurukiire hau mutigathi out of topic okorwo ni mukwenda kwaria ri he miario murenda kwaria ri ariai uhoro wa gwikana ariai uhoro wa ndamurano ariai uhoro wa uria mugukenania mutikae conduce maundu mangi ucio ni undu wa mbere undu wa keri merieria maku mothe ri reke makoro hari mundu ucio wathie gwika kana mundu ucio murenda gukomania nake merieria maku ndukamatware kundu kungi na nituganaga arumi aingi nigetha ahote guita kana ahote gukia ri eciragia uhoro wa mundu ungi riu ri ugagikania mundu waku ri meciria maku mothe ri marorerie haha acio mena kunjatigana nao riu wina mundu ungi haha koguo merieria maku mothe ri marorerie handu haha mutumia ucio ri mwandimae andimaya mwiri wake urio hana reke merierie maku mothe makoro hariwe muthuri reke merierie maku mothe makoro hari mutumia reke merierie maku mothe makoro hari muthuri ukamurora muthenyo hindi ona ni ukumenya muthuri wakwa ni akorwo na karema hana mutumia wakwa ni akorwo na karema hana at least ni mukuhota gwika ati ni mukuhota kumenyana tondu we ni urerireria mwiri wa mutumia waku nake mutumia waku ni arerireria mwiri waku koguo merierie manyu mothe ri tigai kumatwara na kuria nja ambiriria ikwiraniria muthuri akwiririe nake mutumia kete nake mutumia akwiririe koguo merieria mothe ri macokie hau iriririe mundu uria winake mwiririe na wone kinya gukia gwaku ukorwo wi gukia kwa na ihenya muno ona wendo nginya mugika giko kiu kenda murano ni gikugia na sama makiria ucio ni undu wa keri undu wa gatatu menya uria mundu waku endaga ni andu ingi mathiaga uriri magathi gwikana na ndumenyaga mundu waku endaga atia ndumenyaga mundu waku kana endaga missionary style ndumenyaga mundu waku kana endaga kuinamirira ndumenyaga mundu waku kana endaga koguo gutire undu ukoragwo kimenya ndumenyaga mutumia waku endaga kuhutio ku ndumenyaga muthuri waku endaga kuhutio ku ndumenyaga kiria gikenagia mwendwa waku tabo menye kiria gikenagia mundu waku tondu ngia kumenya kiria gikenagia mundu waku ekuma uriri ucio atari satisfied ni tondu wake ni tondu ndunamukenia uria kwagirire ni wega undu uria uramenya ni umukenagia ri ongikorwo mutumia waku endaga guka iguru riaku ri reke eke uguo okorwo ene wendaga kuraidi ri gutwarithia ngari ri reke oke amitwarithie reke oke araidi muithikiri ari iguru riaku ongikorwo mutumia waku endaga missionary ri iyo arenda ri ikayo ongikorwo mutumia waku endaga kuinamirira ri uguo arenda ri mwike guo ongikorwo muthuri waku nake akenagio ni hindi ria ari iguru riaku ri reke akenere undu ucio ongikorwo akenaga ni hindi ria we uraraidi muithikiri mutumia ri eka undu ucio undu uria uramenya ni ukenagia mundu ucio mwinake wike nigetha wongerere gikeno thini wake no ungithi outside that undu uria utaramukenia mundu ucio ndangi enjoy eguthi hau just for the sake nigetha akuonie tu ni athie no ngoro-ini yake ndaneka ati ndanaiganira koguo ri eka undu uria uramenya ni ugutuma mundu uria mwinake akene na ni ugutuma mundu uria mwinake aigue ni aiganire eka uria mundu ucio endete mundu ucio uria endete gwikwo ri mwike guo kira kimukenagia ri muhekio ongikorwo akenagio ni gukiso ri mukisi ongikorwo akenagio ni guthathayo ri muthathaye kihara ongikorwo akenaga ni kumoya moyo ri mumoya moye hindira mwi hau hindira murekana kiria gikenagia mwendwa waku ta muhekio na wone ndamurano ni kugia na sama na ni gukorwo njega undu wa kana na wa mwisho ndugakorwo wina ihenya hinde mwathi gwikana tiga gukorwo wina ihenya tiga bagabaga nyingi thiini wa uriri tiga bagabaga nyingi ndio bagabaga ni ciake andu matwaraga uriri kuwa mpole tuliza boli thakira rigio yaku tiga gukorwo wina ihenya ringi ni ndio ni ihenya ria na kumutwaraga thiini wa bedroom eka maundu kahora don't be a hurry understand your partner don't be a hurry understand mundu ucio winake mundu uyu ri ni atia ciragia mundu uyu ri ni atia endaga ni ndiramu understand response yake ri ni ndirami understand araga ku response ni tondu wake araga response yake respond yake ri ni ndirami understand mundu wakwa ri ararega ku respond na njira no ni tondu wake waga kumenya ni undu wake ni tondu wathi hau uthiaga wina ihenya inene nita rehanda uratengera guthi wona
mathi gwikana ndugakorwo wina ihenya ria kuma hau ikarai hau ona we kana ka mbere ga kere ikarai hau mwambe mwaranirie you understand your partner nigetha menya mundu ndamwikari nigwa wega kana ndanaigwa wega ni mukuhota kugia na time ya ku exchange miario ni mukugia na time ya kuhota gwika ya kuhota kwaraniria muthuri uka understand mutumia waku nake mutumia waku agaku understand undu ucio ungi kwendaga guthi wika no wambe weterere ogikorwo nuramenya heno ndu urenda gwika nduka bo wike nigetha wingire thini wa ndamurano ukorwo uwikite ukarikia ugiuka kuingira thini wake wagiko giki gia gwikana ndugatware maundu macio maihenya thini wa ndamurano tondu undu wothe wikagwo na ihenya ndukinyanagira ndukoragwo uri mwega ko ugikorwo nurenda ndamurana yanyu igashiriri nekorwo iri njega ne thakariri tiga guthi hau wina ihenya thie kahora okorwo ni kuhutia mutumia tiga kumuhuta tari kumuharasi ura muharasi muhutie kahora o kahora no araenjo yorora muhutia okorwo mutumia nawe hutia muthuri kahora muthathaie kihara wega muhutie wega ndugakorwo wina ihenya niriaki tondu murarikia muthieku ikarai hau ona mwenda gwikana mutinda muthenya mugimari mukeria maundu manyu ri don't be in a hurry be ready to understand your partner ndamwikari a respond na njireriku ajikari respond na njireriku ni wega kumenya mundu waku mwikanari how she or he is responding kogo macio ni maundu mana ndatariria ndauga wa mbere ndukaume nja ya undu uria mwathi gwika hindi ya ndamurano ongikorwo ni ndamurano ikaroro hau uguo ndukaume nja ya maundu maria mwathi gwika ndamurano-ini undu wa keri meriria maku mothe marorereria hari mundu uria mwenake marorereria hari partner yaku ndukambirie kwiriria andu angi na kuunja irireria mundu ucio mwenake hau kwa ihinda riu ucio ni undu wa keri undu wa gatatu menya kiria mundu waku endaga menya ni kindu ni undu uriku umukenagia ucio ni undu wa gatatu ukamenya kiria mwendwa waku akenagio nikio undu wa gatatu undu wa kana ndugakorwo na ihenya ria gwikana ikoro kahora thie kahora raidi kahora muhutie kahora muthathaie kahora na maundu ma mothe wona wekari gwiciria kihiko ni gwika atia ni mugukenerera your sexual life maundu maya wona weka ni mugukenerera ndamurano yanyu no konaga ni murenda maita maingi gukoragwo muri handu hamwe kana ukona ni murenda maita maingi gukoragwo muri hamwe ni ngwiciria hari mundu ndariria hwaini wa muthi ndiramenya hari mutumia ndariria hari muthuri ndariria na hari andu angi ndariria hau ona anake na iretu ni kuri andu ndariria nigetha no kingira hindi ya kihiko ri ni ugakorwo we prepared umenye ni maundu mariku wagirio ni gwika hindi ya murathi gwikana gukinyia hau muthenya wa muthi to the new family karibuni sana thini wa channel ya Eunice Nyambura N kana tata wa Ngogoyo na wona mweko Ngai ni ukurathima na ndina channel ya Githweri irete Eunice Asali iyo niyo channel yakwa iria njeru na already ina subscribers igana rimwe ria kindu Eunice Asali iyo ndirirehaga marutano na njira ya Githweri koguo ri muthenya wa muthiri njitikiria iginye hau ni ndimwendete muno itikire igucia kulike na gusubscribe channel ya Eunice Nyambura N na muhihinyaga kengere nigatha the moment da upload video ugakorwo wi wa mbere ukinyirwo niyo Ngai amurathime muno na mwike wega shalom 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 ndamurano ri no mwaka ithi na mbere.